računar zaštitite od raznih opasnosti koje vrebaju na internetu. Za početak će biti dovoljno da nabavite takozvani firewall, redovno ažurirate antivirusni softver, izbegavate rizične web sajtove i naravno pravite rezervne kopije podataka. Procedura za slanje i primanje datoteka, sa ciljem da se uvuče i inficira vaš računar. Iako najčešće ne prave nikakvu vidljivu štetu, oni u stvari otvaraju takozvani zadnji ulaz, backdoor, koji će kasnije omogućiti pravim štetočinama da lako preuzmu kontrolu nad vašim računarom. U poglavlju ćete naučiti kako se postavlja i koristi mreža za koju vam nisu potrebni nikakvi kablovi. Jednostavno, sve može da funkcioniše i putem radio veze. Pri tome treba imati na umu da su ovakve spoljne uticaje, pa se zato njihovoj zaštiti